umqondisi wahlela umntwana seyibindini kwenye yoshaka wena ongangezwe lakho bayede idlelo mithi yamakhosi indlovukazi ukwabini lonkulu uNtombela umntwana waphindangene nethimba lonke ahamba nalo okuthokozisayo ukuthi khona ingqwengqwa eyisenje emakhaya lapha. Usekela sihlalo inkosi yakwaCiliza amakhosi akhona aphelekezela umntwana kwaphindangene kulo mcimbi ongaka azokufezekisa. Abantwana benkosi bonke abakhona nomnewethu iqhude elikhulu lapha umntwana wafihla inqindi nabo bonke abakhona ukuzozimazisa nokuzobona ukuthi lo mcimbi uhamba ngesigaba nangesithunzi esifanele. Sizobonga kuwe hlanga lomhlabathi ukuthi uvumbulule indlela eyindala okwakhamba khona izizukulwane zezizukulwane zababuthelezi sisekelela ubukhosi ubusuthi mase kufika kulesi sigaba ubusuthi ngikwazi ukuba umlando ungacisheki ngithathe ngizobeka esigabeni sokuba ozohola lokhu kwenza nalokhu ukukhuluma kube ingane yomntwana umntwana olisebenzele kakhulu lelizwe nalobu bukhosi ngoba bekukhona lapho bekulukhuni khona kodwa wami umntana enkosi wakwazi ukubabona ukuthi lokhu kuyaqinisekisa ukuba kuyama noma bemehla ngazo zonke inhlamba noma bemsho ngakho konke kodwa wama ngoba wayekuzalelwe lokhu. Akuba ngazi ukuthi ngelinye ilanga Magebe sephuma wathi umalumakhe ekhomba umntwana wentombazane owaphindangene wathi la eshekhomba umntana kuyolala umhlobo wezingane zami ongeke uyivukele naye noma yini njengoba zazahamba nje umntwana engazange abuvukele ubukhosi ngoba walokothwa umalumakhe uma esephuma esehamba esiyogana kwaButhelezi. Manje ke masilapha siyawazwa nje nalamalulwana ahambe endiza adaliwe phela amalulwana ukuthi awabe khona msana ukwanaka enza umsebenzi wabo nina manini eqinisweni nasesimeni okumele banime kuso sokwazi ukuthi nizalelwe ini nidalelwe ini. Siyathokoza hlanga lomhlabathi ukuthi okungaka usenzele khona ngoba usithoba amanxeba ukuthi umntwana noma ehambile kodwa siyazi ukuthi awu uma ususivusela umntwana ukuthi kahambe abhudulele endlela sekusenza uba ithemba livuka ukuthi ubukhosi abuzukufa. Siyathokoza hlanga lomhlabathi uma wenza kunjena kusenza ukuba sibe nomqhanaku neqholo lokwazi ukuthi la usiholela khona usiholela ekukhanyeni okwazi ukuthi isizwe sakwaZulu sizosimama, isizwe sakwaZulu sizoqina, isizwe sakwaZulu sizoba inqobo. Bese ngibuya kuwe Mageba ukuthi uma uzungezwe zimpunga neyingengele ezifuzele unenhlanhla kuphakamise kakhulu ukubambisa kwegolide Mageba ngoba ukuthi uphethe isizwe uma uphethe amadoda uphethe ingqwayingqwa ezifuzelezi ukwazi ukuthi ziyakuphelekezela. Uma ungabheka njengapha indaba ezithu uzobona ukuthi kuthuli inqonqodwane yamadoda musuwela ngapha ngane nakhulu Kahlonza ukuthi isebenzisa lokhu ndaba ezithi umuzo ukwenza lo msebenzi ozonikeza wona ukuba uwenze ukuba basebenzise ngobuqotho nangokwethembeka
ufezekisa leli cebo nesu inkosi sibone omdala osebonile ukuthi kufanele badondolozele ngawe khona angeke kuwe ndawo uma ngibheka la ngeke ufika lemva hey cha hayi khona kuboshela ndaba ezitha ethembeka kubantu bakayihlo khona nabo bezothembeka kuwo bathande ukuze nawo bezokuthanda ngoba uma kunjalo uma kukhona ofika zohleke omunye kuwe uthule enkoyeni yohlanga athi uma esephumile sekushilo lokho uzothi lo buya kade ehletshwa kuwe sengena lo okade ehletshwa ubusuthi awuqaleke ukukhuluma lo uqedile nya ukumenemene namanga abantu babika ngaka nje kufike bakhulunywe ngabe bengakwazi lokho kodwa uma usumbuyisela ubusuthi awuqaleke lapho kade ugcine khona lokungana lokungana intandela ibindwa isidwa ngoba usukazi uthi awuphelile akakwazi ukuthi bonke abantu kuwe ndaba ezitha bayolingana usokwazi ukwenza kahle ke lo msebenzi owuhlelelwe no qondiswe ngomdala ukuthi ubambele ukuthi phakamisa isizwe senkosi ukuphakama kwendlunkulu kusezandleni zakho ndaba ezitha ukuwohloka kwendlunkulu kusezandleni zakho xhumana nendlunkulu xhumana noshenge nikwazi ukufuqala enqola siqhubeke sibheke phambili sithokoze sijabule inyembezi zonke iphele ngoba sisazi konke senikubambe kahle wena sisi ndaba ezitha